Right, I'm sure for my sign church will be able to walk about by Grace TV. So this is actually up on your copaton. Obia and Hoya, yeah, that's what I say. Baba Yara Sports Stadium. I said, you're not day and at that number a year. Cost for Yasabi, I'm not a crowd. Yama Munuso. The free Baba Yara Sports Stadium echo nese the mpanyfo echo na occupy crab na say omo nyina kan kama etiase no say baby occupy crab na no private burial na be koso nese obekọ occupy crab e wa bra no enye ni pampempem na ebehunu baby a oda number mo no echo edisa be there say enche kra na eye e sase say the busapani I announcement na me yan ntie no che say enam say a private burial and occupy the number crab na ni pampempem obia eni achi enko eho binti na busuya de be koso bi em say odimu na maso mama mu so de kro no na eyi no sase nti ohwe sabre efori na etwago nya ma de so mo a e won say nipa ahyase baba Yara Sports Stadium ya woni a wo be na ade woni mo nya no sunsun beta chire ama eyi yo no enso ahyase yes nti this is the scene from Kumasi Baba Yara Sports the way for you twa we are in and around the stadium no the course was outbreak no and the nipa and pempem aka no mi na babedra the we bedra bia say on the obaya na that number ho do enti na obacha ma bra mo kasa kakra ya boko de oda ma wacho boko e de nyame ase na odi de say madam de say name na ofiri for na odu na dey madam wa hema ko me oh okay that number call e de na o ka dia fa onya okohwe na ne echi kakra me batam ko ne ase okay na akohwe ne echi aba bedra se de na o ka oh na me kan say on say o mo de nyula e kata da nim ama o mo de nyula bi e kata da nim na hu na nim ye ba so ye hu yani de dem say ya abeja the legend e kwan no kwan ana e ma ye ni age ya nya ba de legend anka ya ntumi amma eno na nka eno de anka e be ha ya adwene ba ya tua bande e ne no no aha bibia na kire bi ese anwa ya kasa ni no e fa na hu na ni ye sa oh ba hu sa wo na da ho no unim ni dia na nwa na kata fa mato e kata na nim ana ne ha nyina omo ha akoba ba na nimu no agbehu no e no ma ade anyana kita by on the anyana tokotoko ade adam no nti ma wutu mu ne wutu no manda no patesa so dia wo se yesi na number kwa na wo yo okay me anu anu no se onkoda din e bato no that's of from some see ya kafra ya boko se yam yase na odin de se bato from me akwasi jamfi yes sir bato jamfi kuma kese wow be me na free finance obodu asabre me bato me free oboase anka na me be kire okay that's number yet na oba ya na se na obibi a ofese wo ye na me bato ye na nti na me ba ye wow what do you for oboase ye na nti na me ba ye singba tande misimu eno da na se ye na be ba so e ma so enti tama that social media no so ne me data dey so 24/7 because me check information go na me ko DLFM na me check e be ba so e ma so enti me na court verdict ne ba say ye ne ya postpone no na ye nyina na ya butu kakra pa me pa nti me bra ba ko wakra na me friend na me bisan say on monitor situation dey ko bia fa me enti but no me nsem ho no mo no na ye nya ne tie say eye no ebeba so ya say yi we na fitu nte ebeba so na ye nyina ye bo se pa o se yi injection na fisu ye bo se pa okay ani ti na bo se so say ye papa no o ko na nkrechi na che pa na da bia say ye kosie no ko dadin but na ye say ebeba so e ma so nti ye de ne tu akosi da pen nti tama ye hu say eye no enne ye beba no na ye ne agi ye pante no da ye beda Kumasi no da by 7 o'clock ne ye wo hanum say nti ye nya kwanya ekohwa ye papa beda Kumasi no ya bo ba je guest house na say bia na mo buso ne bi wa na mo ye say ye ba be choke won tia nya be ye no da ye beda guest house e wo hanum say ahojo ye miensa ene ye ba ye me pacho han bo se nya me be kire ene ye ba ye lumba ho do enti ana lumba ho do wo hwe papa na onye just a human being keke okay because o hwe ni nyum bi te say ankwan no ma ene da so ho mo bia emna bia etwa mu no na ene memo adi yie papa ma me but ni nyum bi te say o say enti hwan na gidi da say ohia ni ba amesa
Oba wo ama ne baby anyini ama obaye obrempon ama dad lumba din ahwete ama man so saa nyumu ne hye me nkwan se ampa ani da so e wo ho ma me disa me yire me ho a misu metimi agye akomanim ene Yankopon nam dad lumba nyumu ne so ama me nye ye de bat eje pa sa pepe nti dad lumba de we are the greatest of all time I am the say your generation ya be hu okase bi ti sese because uko football mo yo Messi omo wo ho but so ba nyum tuomu a anyu tuomu Messi ono ane dad lumba na ti no oso achi abo bia ni ho me da se pa Matiati uni Arsenal ba ko no so for dad lumba do pa eti ni nyum ba ko yina to kakra ma e wada ni nyum a me to ne se wosi ehia wa nwo me nua ba e yawe ngo asenie obi anfa me de nto ne ho fo se adeda bontin poti mi be ye ni pa oti obi anso be ye ani da so mo bia wosi ya wo nya se na na wo tie nti no hwe ne wanyina du no a eyemfa to ho kese ma wow wosi ya mu si wo penso dudu na so aduane bo anu ye nye ya eme ya yanko say yadi wo mu dia yen be kan san ya firi wiase mu o kakachie yati asi nkwa dia eni da so mo bia me da se wa na onim da ko ba se na yie na abusua mu a chere ni anu bi kwa ni ha na bibi nti o kan o how kakra oh to me no ha me but o say papa no o ye komsheni tell me di kaka me say onye just a human being. Daddy Lumba is like a prophet. Obi a wotimi san kwam to ho na abam. Oh, o se owochi de awreho. Enti na mama di ni suo no batapa bewu amafie jadum awreho mu. Enti de ekoso no enya me nwanwa. Ana kwa na busu ade pa ba fie a mo mpɛ me ye kwa na ni. De Lumba kan ye ni nyina ewom. Sa wo ye kwa na ni a wo hu sampa. Kwa na busu no ade pa ba fie no. Ye mpɛnta enya me nwanwa se bibi sei esi woni wuachi. Papa na sankom na to ho. And Abem, Lumba is more than a human being. Lumba is a prophet. I don't know if you shank come to her. Now you watching at Timmy Abem. That's a bar. And to say Lumba when at in the question of saying Abemba. Oh, comes and Abem. So one can say who's and comes and Abem. Me who be your character could be at Chamia. Oh, sir, a bushia, a funny fan. At the aboni na yeko. But the American say. Bako atimi akoso ama ye de yabakosi papa eno ani ade a ayem de pa yetimi abakosi papa eno ni ade a ayem de Matia remember also so chama awia no e hadwen ho yemra nyum akra ne kasa busia yinga nyum la me chama e no dey do so boko dey boko also din dey say wala me did the Eric now so free fan out through my pointing in about Kwame my pointing yeah wow yem say this show kweti obi do asante so like oh the chairman cry they say that the Lumba one na chairman cry na da gina ti na mi gina ma onu ti Lumba nti na mwa Lumba nyombe na wani ti on pa na nyom na de maseda ene wetin ma ya wase se wiase nyina be yiwa ma chasie se wiase mo sumbe duwa meka wo kwa na nyina shadi no be me le domta wachi o se wiase nyina be yiwa ma chasie se wiase mo sumbe duwa meka wo kwa na nyina shadi no be me le domta wachi o Medawa ma order from Medawa ma order from wow firu ya Medawo what we serious nyina be yiwa ma chasie serious musu be duwa radi bisa me say baby wata meka ma wani ajiwa Meka se me ba be dowo meka se me ba be sumo se wa mi akodi lofo mi do okay I tell you the Isa mi si so menka na sa okay
metie nyom na this song enwum we ni ye so just enwum we no eye so proud metie nyom na nyom we metie mu se enwum no so encourage mo bia no George Asumo edi mama report me ba we dey best about Sunia na me nua bi a chena give bi o na do bi Abusia e we see na etin sem wan say yes George Asumo do say or say okay me ba mama share George message ni me unya me bo na mama akwa ba that's why I think he shouldn't be here there I'm saying George shouldn't be there after trying to sabotage his legacy. I'm going to unfollow you now Mati Amini I will be to unfollow whatever ma Abusia me asem we ba me wo sabi me stand sa matchem ya ne eno ameka sentinel so mesaka na me masema me kan say me de me nkwala adwum na mso say abusu apani onto ne bo aso nya abusu anyi na nka mom na nka omi na anti omo asema kroyemra ansa no my that number here ma kasa asem no since obi na adwun che me na ma adwun che yes subscribe to Grace over kasa che yes but me yimi ni bia no chance me na me ati asaka that was yes what did you papa e masa o you know honey ya me adom say bibia da akwa kaka ya yebu ya me pai so no ma bibia engaso na akwadua ka yes ma me ni obi aka that me so yes ZTV no ZTV enti me ni dey so do me stance no yeah enya feel am makasa I know am ka nekwam jai I still go by it but over there the ordinary the boku na je ye busia for it ko say we are venture say we na you shake but George say one now so go follow you can do that Mr. Abunia but then obia wa konya so chana dey fast me na ma dwen no but say we am kan here me miss whom say me no kura na maka this is not about follow you can take the look that's me yes come on boko there me alone by Grace you can say e bia no be name down what check for dina ya Brantepa online me ana me run GhanaDauru.com na Brantepa it's school sidina hono me na Dumasa TV so so mase who me program ya say ma okwa Dumasa TV so e ka ho na mo chi do na ma simple brain akoso na finally abaso amasa be ya peja ya papa mu no e de ko de na oka e de afa enra na obi frame for interview channel be frame for interview na mankasa because from day one me have been supportive of that Lumba Nebusia Penny no Nebusia Penny enra do ya ne kra de wa kire say Ghana ha nyina on Nebusia Penny no nyansa he is the one esa na so cassette Nebusia Penny me ngabi me feel Nebusia Penny ka ho Ghana ha nyina obi ti ase a comment section na ho ne se bia entra me say Ghana ha nyina Nebusia Penny a me minimum da be minimum o dia wuni mo mo Abusia Penny a me minimum nyina on the wisest and the smartest Abusia Penny o Ghana ha say obi bi sase die ntia enra do ye no wan force obi a o so ye be ma ye si ansa na mpanimfo se ye be wo akora nyansani a wo panin kwase a e ho entina ka papa shi mo so mo ye be ma no enra na lawyer na kasa o kasa no chemu se papa shi mo mistake on mo ye so mo court no ma mo mo ho court I akwa na ye say professor kasa ebra na o sen ko abo but na adwin o yusu ye no nim say ti se menhia yewura daro ma yin self free yewura yin self free eno so de ne kwan so an because na nim go ase another Lumba de bre asanteman no na do so that Lumba senka menhia that e bi ta me cho say that bi abusia ne no mu ni sheka o ibe ka bia Lumba ne ne ka na ko fa ba enti yewura yin self free ma de mbio no then abusia panya adwin ho hu say ene e kokota ehona abusuafo betima ere ene ma akose nti omo de me ko wura ko tre ne me nya fat na me nya bibi ene ma no so take action say ne enumre na obachi ne ma begu baba ya sports stadium se be ya yero se anya yero bachi ne ma begu honom ene o chi ne ma begu honom udi adanse se wo ba ase na wo kra wo da to say yero ba so ana se ma so ye court no jaja kan eye no ye de njanse ato so obi ani age papa shi bose akosu abempoma so wan so bose na busa pan tifia na oye ko se da bi mun kan charge age ne se ma boka 20 billion enu so dika
o wa dance e wodi nkonya begu odi ma hia begu a 20 billion e bi utu ngai so chatro e na judge no e ka sa 2 million Ghana cedi nya abusua panyin lawyers nkwa no mo trase o transition lawyers wo ho ana ofre car bank for ho akoso be mpoma mo so lawyers wo e na abusua panyin lawyer de akoto animu say baboka etime kan nsi e wo de aja ye ne kan me den matua etini ne sisi ano transition for so major msika car bank for so de besi amaje se me de be ye no mo so de ntini ade na be ye ne mo ma me 2 hours me so ma me 2 hours ntini o se mo confess kan de eba abusua panyin no asem no eti mo from 12 to 2 a pound 2-1 cry tu ko wa se kwa be dan wa be ye ye no eti mi mo say move or pick in there ne kwan so an wan tinti obi ansa o o tire so e panyin was a mafia tactics fa enu na me tire so ansa ne be wo akwanya nsani a wo panyin kwase ayo ho asam no ti a wani nyina no ansa ne be wo akwanya nsani a wo panyin kwase ayo ho eti abusua panyin ade o ye ndie e ye panyin fo ade no yusu ye na ka man de we akono oboka 20 billion na we have transfer asem o be so de na person kire ya bla abusua panyin me say na me hwe no meto edobe dibia metu aka ma no me say abusua panyin edobe dibia na edobe dibia metu aka ma no bani achi because onu o man pre papa shi kasa kire ne mema say moboa panyin wo fi a we ana abusua panyin da na di no hunya finally we say asem we ye you person una ko that number yet kaka when you akwa ko ebi bibia on point bibia okay me kware me ye pagya fun me na me susu ekwa say ka me na busu apanya ka me ka say apagya fun awie nti awie ayi no sa ya wie ye nya part 2 ye nya Sunday day bia ya wie for a legend like for a legend o say sa legend ko yi fi no so me ka ultimate FM they want that number who you know me kasa ultimate ultimate entertainment records so when am kasa me kan honom say that number legend you know say agi feeling sem because when nim go aseka say ani wa say be on why there o ko na busia for sene ni sidano so sene me na me ka cho ye me nya brokata that number am dey chime we sa nyom be dia na ta enu bi bridge jew da be yo so jam me press o ba no e bon am pan kwa na me bo e shemi nkran ya me nigga bi ja e shemi nkran sa e na me fi brokata bet owu ye na me hwe nsem e ba na me hu se ne ntutu ye bi nye na ne niam bi anu ahihia ato according to the neighbor bonte so ahihia ato na agent na ne dey amana no say you feel nsem na on send deserve kwa say state barrier amano and Ghana penning for ya we anything na we say dey ma me Claude Rollins eye ne ba ya no mo ye firi ho ye ma me ka se lumba dey ho nti ye mo nwe lumba dey mo famra Flaster house ne enwe ho ye nkasa ho da bi ye penning for dey awie dey mba ya mo ho ma ye mo ho etime sa legendary from day one on maka from day one maka se legendary status and lumba ya de wa bobra wa je Ghana nyuma si ho wa ye bibia bi se ye ka se ye that lumba ye no course near studio school ma no problem but for the fact say ye ka so ye legend ne de ne obi wa bra se na ye say ye course am ye studio school na say still legend na there bi na said odi aram you buy won ye money din Ghana ha say nti me hu say legendary status ni there according to niema ba Ghana for enya ni tua ne kwa ha kira bra ha media for bra bre na okọ asa me hu so Kumasi High Court to say appeal court ni epion ansi epion we bra wa bre ne kwa ha jojo aye jojo ni Samuel the legend ma wo make us legend enyi omo wo musicians museum bi wo ha metin dey start to asi wo actually be obi akoven but for the legendary status there you see from okay now what about finally the final part and it's any other part of the family immediate family members now any immediate family members immediate energy I'm not no kind immediate say and I'm one be lumba na mo na mo be lumba no you hu mo na ekofa usa pan fi baby o te buy some year immediate energy ya mo immediate ni for me ni enya immediate na mo immediate abeso na mo ri kirem e na we mo na be lumba e na we mo na be lumba e na we mo na say immediate na there be any immediate ya na mo dey qualify immediate na
e kyerɛ sɛ abusuapanyin nya abusuapanyin na ɛkɔso abempoma yɛ abusuapanyin ɔyɛ abusuani kyɛn abusuapanyin ana eti immediate ne de wo de kyerɛ mu oh they should forget that immediate word no dabi ɔmo nyinaa yɛ abusuafo ɛnɛ ɔmo kɔkata emu no so no obi kura mi hu obi o ma mi hu no kura mi ma hu so ne nam kumasa abɔnten mi nim kura so that no abusuani ɛso kɔ obi eti di ani immediate you should forget that one obi ayɛ abusuapanyin ɛyɛ abusuapanyin akoso abempoma ayɛ abusuani a ɔyɛ abusuani dabi you should forget the fact say immediate sɛm na ɛwɔ mu no abusuani bi ayɛ abusuani gɛn na mo bɛ pɛ sɛ mo fɔ so adi bibi ɛkɔyɛ sɛ wei yɛ abusuani kyɛn wei sɛ dabi ati eja wɔn akɔ lumba ni maa fɛ no ma ya kapɛla ka ba fɛ mi ni ba that lumba yo o me no kura de me nya that lumba fan me nya that lumba fan me de no na yɛ kyerɛ wei bet me nya ne fan ɛsɛ ni wa kyerɛ wo kyerɛ kakra ɛno ari bibi jeje o de me te ani bibi jeje o atinya we da asminya ba online yes ya share so benya for so na wada ro ma na be me kasa kakra abusia nana eye busuani o ma me kakra wa ha sei wada ba ha na ka chef gini ma me nana ye busuani na me de minimo e bia na hwefo nimo mesrew wada ro ma me nye hwenu yi na da ho adie e kira hwefo wada ro ma yo adofo de dika no me gina abusuapani to park ene de edin ade ama no no ono so wo wagye atum me kere na mu de aseda ni kabia amamo dika kwata ho de udin na fa de mo ye aseda ni hia me so minua ni lumba ha ti de ko nyina mu se me di akoti ho me kona me ba na de boye ne de na so no hu wo hwe de mo ye o ma de da kyere no unim de na ko de ba nyina na so ni nyina mo de to nkyai ama enne mo da ododi de akyere kodwo a ye kan nyina se onyame onhyira mo onyame de mahwiri kokodwo ho bia onhyɛ mo na mu eda mo ase na ye hwɛ oka abufi sekyere no ho nyesa ameka ho bi pakoso ekɔ na busua de hye ameka ho bi na yenya wudi ye pasan sensem bebre na yes na chairman so ayekɔ na ho bi okay we say awon mu na mo ye busuafo okay ye twase kɔ ye ya baso be yam se mo busuafo no fa bi antimi ama en ha adwen kakra wada oh hadwene nanso so etwase basa okay ewiase ne bibi timisi na di bibi so aba we ne ye adesua de ma ye nyina ye de ye mpentitimu ye penkabo mu sabe wo mu kro a wo mu asama de so mo pedodo eye tiasefoi ane ba hwiti na mu ye do bia edi we ye chiri no se obi se wo beba no ne abekabo mu a ye nsi ho kwan wanya ntokwa wanya bufuo ye nyina na na baako eti se na baako ne nyina no se bibia ba na bi matete wo mu a ye sere wo mo ye ji wo mo wa tu so mbeka en wa ye ji wo mo wa tu ye mpo obi a ye mpam obi a odonko asumdwe nko a na wo ye pon obusiam ye na onyi se bia anka na ho be ye se mbeka bo mansa na ma ye oh anka bo mu na ntimi ama ensare tu anamo na ama tu anamo unim kotu nsem nyina na ka kotu nyina pese ye baako na ka ka bom ni ahie kodwo ni akọ na chi anochi sa na so amasa ankachi yina ti mo hesa mbaka bu yes ankachi yo free so ayam from so bia no the shop aba no ka sie nyina anka bom nya baako a ekwanda ho we are ready to accept all oh ntina ka mo usia pani wo so to ne boss now let's go to ne boss otuno boase bra bia okọ oso penkabo mo basumdue obi ede bia ne hia oso penkabo mo basumdue de e so mpentiti mu opakoro ye de bia busuapani to park na sema da na no ano no so penkabo mu ompentiti mu opakoro ye nyina ye moja baako ye na baako omunim ye nyina na baako enti badia ne ye baako pe na baako nana baako na sefo na ko ya ebesi kodwofo susuo tie nyina ye dia baako sanete sa no ma ko ya mo ba do ase bia ba e bete so awo pentem te wo mo kom ba matia okay na me yam si aseme sa bla busia bi tira be ka bi se me na me ho ha na me se e do ma na so ya na ba ma ko die ba so bia boko ye da nyanko pase mo so na wabodi any baby afro video aside okay me akasa feme akosiboa
Me free am papa me number 2. Kuchin Kran Sampa. Oh, okay. Fantastic. Yeah. Okay. A corner busi or pakus near corner. Oh, there be me mama say family. Oh, okay. Aha. David, now I'm saying, I want that. What's that? Say anybody won't say in a million. Aha. That number busi. Debbie. But minim no one for say madam for Roger Miller. Oh, yeah, Miller the madam for. Like I was say, okay. Oh, Miller the menina. So yeah, we need bano. The amount for most also lumba. Not the answer amount for catch up. Oh, me pay there. As daddy will be a candidate that lumba sir. Now what's that? What's the sister? So I want to say, oh, say the panel there say. What's going on? Not any idea. Okay, this year yes, you know, at lumba echiakata. We will be out on kakra. Oh, me sound in them sound to Oh, okay. That's why you say, I'm here. I wait me up the fat. The Juma dinner. What was someone? Oh, makes mine is serious. Wow. This mine is serious. Oh, me 35. All right. Now the young already. But we go back. Yeah. Obusu afon say no msijino say o sise lumba na wa fanyom to yi. Omo tamachi. Wow. Oh, say me the bia omo tamachi. Itu lumba no kakra. Oh, me so. Oh, ni me na ma ya kapela kakra na bibia shisi. Akwa no ma. Me de me crab for real. Okay. Ye ni bia me ranso na mikro. Ankwa nu mei ngwe na nu mei. Ankwa nu mei me ranso na mikro. Nipa beji ni din. Nipa bebre ni cho. Simi yen ya metimi bia e. Me ranso na mikro. O say that lumba na nyom to no so. The voice is say no. O ya we say so voice. Oh, me awe pa. Me say me to no mo say lumba ni ma na say e wa onyo. I'm for bisa. Wow. Me kai 2012 enwuma me ye nyina obi atia o say enya me aye that lumba na me say me akasa. Ti me to chiro mo dia ho agye de say me akasa me. I'm for
The city okay. Wow. No, wait, me my uncle. Because Oshana na Usiana na is a woman tias. Oshana is no, Usiana that you must see na dia. There be say on se me ankasa na me na me bo me. Oh, nyame ne bo me. Enti se na lumba tie na me se no nyame hihye na me na me kasa me shada ko se da lumba. No, there mean to me yes. Eh nyame abode. Aha. Okay. Okay, but my last hour. Your person your feelings out to be okay. I'm be and shake be kakra. That's the body can like price here. It will be watch out. Enter from we play. Now my son, I count no be able. Yes, it's sanity. You better trust na fair. Okay, what's here? You better trust na fair. That can be arranged so. So you trust on now you 2 pass kakra and for mountains na ya kabia you fa ema and so on. Sound na ba na sound na my own yes abusia enti oye yento aso na yentu empasa ni entwamfo ni emfanche amansan the legendary Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba arguably the greatest Ghanaian musician of all time na ye na ekoso enedai e wa baba ya Sports Stadium a ye de emu amane eni munchemu na so esom amansan ti eja mention message ni bi aba no kre eja obi a wona dwentre until you have every right to express your view, but then not to extend say bia obi look down on obi dwentre say it's the work ya so ya that Lumba ya den banner abobotwe ya eche oba wi ase the yamena me so be ye no sound. Oh really? Yes, it's a for sanity. Still from Baba Sports Stadium. That yes. We have a call here. Now, in the selfie for Abu Dhabi. That's it. My Daddy Lumba, I hear you. Na ye was there na oka. The American chere Ghana for nyina say Daddy Lumba de oye Lumba. Say na ye na yi yesre obi amra na ye nyina mebo na nkata Lumba chi ene. Okay.
tia open na nyompa mpɛ no nyompa pa na ye ode nyom de deɛ wobɔ na Mario Kase nyompa bebe na Mario Kase ye ode fa ade tin na ye ode wadaroma mitie mu nsɛm na ɛna ɛmɛ dɛ pa ɛsɛ obawi obi ara ne kasa ɛyɛ wan abɛrɛ na ne kasa sɛ na wa wuni kama ni ɛnya tukakama ya ma tapela kakra wadaroma Mario Kase Mario Mario Kase Mam say okay mas that's right tie be share o yes abusia etizana tie say sound me okay na abusia me abusia Mr. Mami ho say sound no afedi e okay ana say still na okay abusia mami na yen hwe sound me say e okay boko there boko chef okay then yam studying this me dey Owusu Kinsi Junior okay also free for obudu asa me free Fadman Ponte na ba Fabre yes sir Fabre East wow yani abre pa Daddy Lumba ye professional ba akopɛ a chese gana ye hwese be na tatiye kase pa enso no ma na kototwe kura na ade bi ene ensensem bebre ama se na kodi court na ade esese papa shi die ama kumasefo adwane pa papa shi ama kumasefo adwane se otimi de ne wura asem no ama sundua ama so wo ye sofo na wo se ka ama sundua de eba what you say won jama sundua ama esa de hye hu se o ma ye ni nkoso ye ntuhwe da na match de sabio na ye ntiri opun so kura aka what you say ye wura so ye na de ahye obi nsa na kwapo ebesi usu a wan wa ya so de ama amamani amani no ata enhwefunu obehwe pra na yese ode bibi ahwe so achi na wan say wo hwe efunu ti Daddy Lumba ye ni de so far so good mazin for kwara mama ye na je nsa ye na ye nim say ye ni be ba so to 5 o'clock and nya say ye ni betima ye de aba so it is so far so good ye da kro ewurase se wama ye kwanya na yetima ye yie no na ntawanta bebra e ba se bi matim makame ni we nyina no se ye sie Lumba ye we se bibia be pepepe na yie kama e de asundua ye aba enti no esre obia se stars na yenim so meba de a ko sa akode ke hia sa akode okumase Shatawale obia ke hia obia okumase eso ankobasa enti no yeda obia ase Lumba nyumba pa oni din o Lumba nyumba me de pa o se kodwo ye din na maye charge kodwo some good talk na be won introduction bia nana enkranza mine na come back for your toss nine ne tia me nana nyako abebiu na sa be nyame hu yemobo a ye nyakwanya aben nana ye nana ba twiko mr mo sound na etwese sikakra mr mo mama ye hu mama sound na okay na another still na sound no enye okay mama ye hu mr mo sound na okay asan na crash ase a twe enkomo yes we are live on YouTube by and actually come on yet here and he has a lot of testimonies and so at the Father Lumba to do more than so many shot enough yet is the sound okay since the package here pa in the Becca auntie okay yes do no so enough man this is the sound okay my way madam now my chairman okay nti o ma yeti amina sabre yenya nana wala o ma nyankwada yo mi ya me dasi okay na pombo ko de anya boko sa okay na adinti na enya boko che mu che ye wala enya boko ohun se Ghana okay yi na ye behwa se hwe Michael Jackson okay ebra abrofo no hwere Michael Jackson see who the way abrofo celebrate Michael Jackson ye Pope c'est Pope Fima the way abrofo celebrate Pope yan channels okay
Ghana. Nyamiche bebre. Okay. The case bebre. Ahini emu de ya oba kope. Ahini emu. Okay. Ohina sabi manuse sumire mo beto a. Ghana man gina celebrity no e proper. E asante man ken no. Ani eba nyuntu omu a. Onyame asante dom. Na fakese no pa fi asante man. Daddy Lumba. Then you know him say. And then the enemy Nankanya sanity. Because here I can for Asante. You were Casa be say. You nyame pen or ye. Manso Nanka, ye dear, I have some cassia. You didn't make us. And then I don't know what's ever. You're a musician. Or for some of your mind in a charming. Messiah Nuntuni. I don't know what's in a bar. You are going to work a second. Daddy Lumba. Sabi. What 10 you almost a bill so one woman see so to say quadranti. When you back to see, I'm not the day. Thomas. I'm why if you're a very young. And yes, sir, as Santimamuana, something for I don't do pay. A mama. Ne free dear bang. Ning na afia man so sem. To 20. Why money to am for 20? Me and go for be the blame. Me apart from some your mind and me make us a video. Me sign ya busha pani won kranza kokofu. Asante amamna ni amane e na yedibu Ghana ha ba bia. Yedibu Ghana man ba bia. Sasa bin predecessor. Daddy Lumba wo nua ba. Daddy Lumba wo ma. Daddy Lumba wo yire no ma. Omu nyina ye anda abusuapani. Na abusuapani nso de akowie wo hene. Ade na ba e. Obetimi ware miensa. Obetimi ware nan. Ade na Lumba kwa yire no ye mienu a. Ade na nsi da. Etidi ni aba no brempomanum obuni Lumba ni ye sa me na ka chew asa ebizu person o chese hwe odo je ya wo fadie ni wuo de afanyina mu wuo sabi ni aba ma Lumba ni mbegui ase de ma sacrifice myself but me wo ba afade ye bebe bia maji amene na ma ye di say the abai baby akosha brem pomati bi anyane de say the esi ni abema no ni anyane de ay ni bresem ani awre hosem ade ma brem poma baby otin say bia no ay awre hosem say wu ni abema ade baby e na so ti baby e na won na that's what dey Majabi bia ye besi bia si me hwede nyame be abu japan ni bia ye obeso ye bia me de beta wachi oh enti sabi na media ye me huni nei me ba ya mbeduru ye ye me kan me ba ndo ana ye me katire omo meto on say yes se me pejama ni hwaso na me hwefama asida kase pa nkoma pro bia sante kotokonyene odumfo se tu abadio sanse manchia kase atwe ho afiri nanso asasi anya bushapani ne dia nyawura na ne dia anam se da Lumba anya hene wase mo nkosie ma dia ampa dia esi ebi aka enka mamu nesi ya kabia ne na nke se be nyani fa fufura me na wu aka ho ka do me beba no gana no soja fo ekochi ayi enu kra kakrai
Kedi si ye. Nan kata di rumba. Ya chia tumpa si ye lumba ye. Kana stadium ba. Enka di be sino. No Nyankopon ni de oye. Wa ya manema. Eti di be si bia so. Ye gina ye nka mom se. Eyo onyame. Ena di bibia ba wie. Chance enka di enim di be si. Asofo bi nu gra se nkom. Se na nsuo beto. Si ehwe ne ya, o wi awie pie ya. Na tere se. Yes bia nyame na se. Ya di aseda. Se esese ba. Ena ayede aba. Na me ka se Gabon ni America de. Ye nta me ka sa Asantema ya America no. Se bi ewura. O ka se mo fo mo ye nko no. Na sabi ma mu kwa mo ye. Na enye sabi wanya ohere. Na lumba wanya ohere. Wanya ntuni. Enu na ama saa sumye we. Ye besi nei asi. Esa ka ye ko bi en. Sa. Ke bi atan ka tuo batuom. Me na me ka trewo. Enke tuo batuom. No say you say the SCC na me wa June dey no. Ni na say nyame na sha. Na 13 no aye one date. Na nanum jasefo kwa transfer. Obu na share 13. Abu Japan no. Na ni date on the 6th. Ansa na nanum beka saro. Omu hwe date bi a. Sabi ebeboa. Ada na nanum anka 15th. Ada na anka 20th. Na sa se we na abusuane farm am prepare am chim say na no de to on say o ma propose na say bi abusuane mo ko hwe say na me prepare man go to body. Who are you say na nanum be hia? Ni propose ya set date say on the 13th. Ura no o capacity dey say o say o ka say abusuane no mo ko tsan say be ya 9:30 ente sa abusuane no o matna ente sa say na nanum ka say o mo ko tsan na abusuane media kra me tie no yesi eyi abusuane ni si nchen committee no kra no na nanum ka say o mo ntra ba bi o tma say eti na nanum kra de o mo no oboso say na nanum ba e go make so ye fa date to so mon ko trans na mon pe date bi a e beboa but so far as na nanum de o mo no ka 13 furo na nyame etro suzuma sam onim because Bible say and na me so na hemfo nam di ahene e se mratere ne eti de na nanum jasefo kai no na ye mratere ne almost 13th anya abuja pa iri confuse say to park o say anya 30 furi ni dey aya na ga mu kai no na nyame ti retire anu ti na judge no kwa trans ya onyankopon sai sesa de ma say de me hemfo aken e de na ye kwaso ina no aya de na no kan ya no enu a na nyakopon o de aya ye sebi ya sa ya kan memu say ye be fi say ya be a na bi abusuane ko da na ko ba say fa bi ye bi a de wa ye nyame de an ne hu nipa people say de sitie e ka se o ye bonyo so na ka ye bi fa ho a abusuane e betimi aka se o nti o ne pebe ya na say nke o so ti o na do mu na ko be mu da ro ma ye nsua de ka ba na de abusuane ne tra ho sebi o abusuane ina na de na tra ho na abusuane ni kra ne tumi ne sen ni dipire ne sen abusuane ni dipire eye fio abusuane no so no wo tumi so ahene wo fio a sa asem si fio a abusuane ni na tutu bibia ro ko bo ahene na mane what you say me yeso sa abusuane ni be transia woni abusuane nsia na ma abusuane ni be tuma ka se si a me gina he ebi da me fie enipa na wo atufuwo me ya abusuane yesi wo wo atufuwo me mi ende da no ni ensie no tetere na ntesa so bi wo atufuwo a tete no ya amamra ni amane ya mfa ni nkofie kra ya di adaka
ego ebi kura yemfa adaka yebo ni akosie no o yemfa ni mafie na musuo mafie ana look at me to say sodo yentra se ye bodwa ye na yie we nyina no ede di pa aba no omu nim ti sa abusia pa ni koka ye be ka se ye di aka se be ye de be se no me bi aba na musuo bi aba so a ye be ba abusia pa ni so mo se wono na anche se efie ba tutu yi ese ye abusia pa ni ne kwan so a na ma me oh ye abusia pa ni ye woni problem bia oh okay ye o ye no ni kwan so a no ye ntu no on the abusia pa ni ma kire ma dwen sabi but ye mu se abusia pa ni ye quality plan se ke ko brempo ma kan tan kese ye ko mansia na jase ko sia ya boka no ko ba gaza brempo ma ti aka ose dabi mo fa se no abaka abama me enti magia when na chesa abusia pa ni no ni ne ma o ye nyina e correct ose dabi lumba wabre mu miensie no ye sie no wie ye mo pe bia mo hwehwe bia no sabi na brempo ma pese mbisa na kwache mako lumba yare kwa hwehwe kware fa so o yare a ni wo dia o hwehwe o se na o mo anya be ma e ko court be to ya se na o ba be hwe ni be ma o ba hwe na se sie me papa yare me papa mi ntimi control no ba wo yare nko ade me na mi control no papa me no go hospital kuma se no di machi no go hospital techimai no di machi no go hospital osuyane no di machi papa fia na mpesa otra no di machi ada na brempo ma me kase lumba wo yare no me baza me no ko na me ko nhwehwe mu ehunu ade kura ama yare wo kwan uni ano no no se obi abonye ma ko do chase na ojiti na na dey say gani obeti ya control no ultimate control no say ye share fia brother and sister can I know kasa dabi what is up from ma get interviewer what can say me kasa me the million ko check up e no kasa dabi you on kem o gabi na if I say I know the bia ntwe ye chai na sabi wa nya me dia na so so di okun nya be ma ka boni di na no o be so wuru di ekun nya be ma sabi oni plan to from say cream o ya busia pa ni dia sa ese wo busia di nipa nya to from a oni tu bi bia busia pa ni na oni tu bi bia ye nyina so ni busia pa ni te krase ani e friend say me kan say abusia pa ni dia onye pasi a na ye ne koso it is ma me akoso ase wa that man na wa don't police that man court but ma me akoso ase wa e pa ni eni ase ama me busia obi no obi ware na ni papa wu that no ware jambeza me kan say me nim de ma me akoso ase wa ama na ma ye nte na no ase bia na kura ye de bi kura ni awisi ambono jibia won tiapo otimi trafie yekuna okay otimi trafie yekuna ebi ade abeba bebe eni 7cc nyina no bravo de oto ena bia na kuma bere mpoma ko ka che se eti onim se be ko ni se eti ebia on pesa obeba ma sabi akofa controversial bi aba otimi trafie eyekuna otimi trafie ni ya show sama me akoja sewa sabire be bi oti bia no enya de awa che fufuo enya de awa fufuo a wodi na mo otewo se kunafo a sabi ni yamu hihye no se yemfa ni kurunsi amene mu a odakra enna minia we ina yake nipo papa shi why na budget sasa o sapo ona ma no se fight so nyame so for it once and ana pai mini o ye nyame so for I guess we nyame so for say go we ye nyame so for we nyankopon si nipa ye gbe dem say dey na nyame obi anye bonsam we ye so for ya point to say di kan di animu and just we ye so for ye nyina ye ya so for what you say die kwasu ina papa shi ebia na lu na dilumba sora bakran ko be kasa shara
Shut up. Okay. What you say? Shut up. Okay. Maybe you say, "I'm free man, me ako siya sewa." Oh. Okay. Man siya de ti awo kan ina no. Na na pa ko so yin. Okay. Na sabi. Afọ na dey so ba. Nipa te say papa shi. Na nanom kasa. No wa ko gina ho. Wo so kan se fofo. Adu mi. I want to say immediate family na busia no. Ma me prefer mama. Who is immediate family? Hey. Wuntie me. Ya kasa busia. Ya ni immediate family. Ano na maka ni kasa am say. Ya ka bibi asi chocho mucho. Aha, yeni bibi sawo busia. Yani anu ti na busia da ho. Na akonya ta. Ade na nka say. Oyema na yi ni panti. Oyema na sefo nkwaye immediate family. No. It's me you from Sen. Yes, oyema no. O share busia ni nyina. Obi a oya busia go busia. Ade na busia. Me ma mi nua bani. Me ma mi nua. Ba de ma tetefo ye no. A mo ye nyina na say. Ye kan ni nyina bom. Ye ye busia ban ni say. This is the one person obeda busia ni nyina no. Wa en pese e be unu say. Maami akoche man sambani. Maami ya manu bani. E che busia ban ni ba ko pe. Onna o mu nyina no. To control the whole family. Ahene no o control kro ni nyina. Abusham. Aso ban no ahene no. Nsa asemo. Say abra say ne papa shi ne ko ya say o ma yi no. Obo plan so be ya yi ni bi on in March. Ko sha wo nse. Na o sha be no pray. Ai. Omo pa plan so me yi ni bi na ba go sisen. Omo ni mi na bebi ase. Number na down, body dey down. Okay. And you know. Say I grab you buy to pack. Okay. O go see lumba. Make I say. Omo man agere no. Omo nturu fuye. That's omo nturu fuye a. Enka wasa o malumba da o kosi o kire. Yes. Adentia. Odene ba da be. Anope ya na odene ba. Legend. Lumba. Guess what da o kosi o kire. Na obia. Many pari nyina ba. Omo free ba bi ba. Sesi a odene koi. Eni pa ba free enura. Ebi mo be ko. Na waka we dey me say. Omo jaban chese ba bi omo ko see that lumba no. Private. Omo ma obia. And so my mom would say, the man soon is so they are going to be in Casa. But man so was no. Osusu say, Omo no omo cheno. But in Poma and Crawford, Omega go two body. And Paso, you say court one, you will say, see, say, a man to be Kimbo, I want some more. And Jabet Mabas over to take his decision. First, I answer my zero. You have to say, Lumba will be seen that, and a best after the year. Yaba biada kanoso. Lumba de da obia. Maybe me free so on one. Because obia nwa yes ye nipa senka okata da kanoso. And the one me so. And it's what dia. But obia kwodwe bia. Na choko hwe. Me ko bi. Yes, you be I'm saying lazy as so entesa. Me pesa o say. Sabi. The particular bi awu a. Ye mfa na da jan to abont. Eti na so ohene kura awu a. Ye makwan me video meto abont. So to say. Me ko hwe bi. Sabi ye kan obi baka say toy, obi baka say say, evidence na ho. Evidence. Because transition na e dey look back to you. I'm the man na here. You make a chat to na your friends. You make a chat to say.
me kyerɛ kurom ayi deɛ na mahu sɛ yɛadeda lumba na yɛkɔsie no na ɔmɔnya sports stadium because asanteman yɛbaa bi a ɛso a yɛnim sɛ nipa a ɔdi mu ɛne yɛyɛ na ayie hɔ ɛyɛ ha sabi mprɛdeasa meka saa a ɛnyɛ meka sɛ nipa a obi a ɔnte akonnwa so ebia so a na yɛasrɛ cultural center ne yɛayɛ ɛnti sɛ na wei akɔ so a na me nsa da me sɛ yɛ mu ɛtɔdwa gu fam sɛ yɛbɛda awura ase kɔtɔkɔnyene ɔne nananom nyinaa yɛda kɔtɔkɔnyene ase paa sane sɛ kuro ne dea yɛbɛba nyinaa ɔ se hɛ abusuapan memma kwan memma baabi sɛbisɛbi fa wadeɛ koraa kɔ nsuta anaasɛ fa kɔ paako so ɛnka abusuapan ne tumi ɛnti yɛbɛda awura ase nabotrɛ deɛ baayɛ a ɔmobobɔ manhyia din fa ho nyinaa no abotrɛ a yɛwura nyaeɛ na ɔkae lumba deɛ ɔbɛyɛ ne Ghana mam yɛde yɛwura ase yɔnko da na ɔda wo yɔnko da ɛna ɔda tumi asrɛ ɔmo sɛ ebinom nkɔ baabi ade a saa bere a meka sɛ yɛafiri na ɛkɔsi kyerɛ yɛmmɔ mmɔden na yɛmɛgya no lumba baabi obiara na lumba da wo firi anɔpɛ yi adwontofo ɛbaa no na nsɔ ani ɛnkyerɛ sɛ lumba yɛ legend mɛte saa adwontofoɔ ya papa amachi dede ɔhene ba kusi ɔgyanpi kwame apia mɛsra adwontofoɔ akɛsefoɔ nyinaa sɛ deɛ mehu no deɛ asie bia no ɔmo mfa nkyɛ ɛfiri saa berɛ yɛa nkosi ɔtena ɔmo ntwe ɔmo ti na kakra bi a ɔmmatumi ayɛ mea me nua nanata bi yɛ nyansa ɔsɛ bo ama mfiri ya papa adofo yɛnim sɛ wago deɛ pa Thomas na yɛbɛyɛ bibi kakra mfa gya na de numba kwan kakra a mepɛ sɛ meka no yɛbɛtoa so no afei Take it, massa. Não vai de bag, não é? Right, I'm saying for you, but was not fair. You can be a the assume or say the that the number a year and a echo so Kumasi Baba Yara sports a year like I say Yansha say in some few minutes time no a year never shall see enough there can be a person here to was here Nana okay what's up Kasaka oh okay but I mean you have been check okay right okay and see oh yeah yes you're right okay there can be a young fire and so on your main you know I say na there can be a young fire and so on sabre and chakra na you know e ba be shase but then that lumber money there makes me a carry show say omo e dey free hako na no some say private burial and you know obi ani achi obi anu a wa kwanya so obi hu biaya ye kopɛ obi fosu emu no prabe enso e wo hɔ nti ye to aso na fei ya ka bia ye mfa enso mo yes nti eye ni ankasa de enya enhyase nti wo hwa ina ne wo hwa nkyɛnkyɛn ha twankyɛn akra wo hwa pubs ahodoɔ afei restaurants ahodoɔ ɛne adeɛ nyinaa abusua ɔmo hɔ nipa mpempem no na atwa ahyia ye ne obedu on that lumba nyom ɛna obi ade kyekye ne wɛ obi a atubie afei yakɔ anim na ya ka bia ya chairman sign em say chairman so ton t-shirt yes a ton t-shirt me boa boko there boko e nya me asadi ni say ya friend David okay o feel for na bodu asabre me won kan na me aba wow wale for sure week there ya say ya yie ne ya gidam den ya ni abre tu bodu abebre o me bedu aba 12 god na say na god na mente
Saturday almost the junction after so I say I'm be do sa ma so ntina me da wana hu say ba so kra no ma hu we Jonathan wa di can we check t-shirt you want something to say oh t-shirt ne ko for su yeah ni bi bia no ento wi ase wa hu kra no ya sama kra no ye beto e wi ase nyina hwe no e wi ase nyina hwe no e nipa wa bobra na go pa hira no adowo be ma nipa yin boni aye nipa ta no but e wi ase obi odi papa bia na nipa ta wo enti na mi hira no say otu ni sa frɛ no ya kra ati fɛfɛfɛ e na go pa ase say wa frɛ no ma sam kan no eti me ba abusia o hwɛ o say ankasa oh t-shirt na t-shirt na me dey 100 cedis say ya tete so because of agena and there we e say me dey 50 cedis 50 say ya tete so we to bia me tobi okay mo statement nyame mo dwa lu mo pronounce pass o ah go for today ah me pronounce man ka from kado no le go for me ni bi mu akoma ni na me de say me twa bi de ahwa ba ni ya hwe no pa na ma to ba de aji na ko na busia e ade pa ba fie nte mo mpa na me de mo tuntum ba de pa gu na so dun so fa ko a ne ka urai ni bua mi de ne dada mu a e fe na woro me ko na busia lumba we sa ko na ni ntin mi feeling it am keda me tini di ko na me yawu ni di keke mi shamo okay let's watch on after the man side by Grace TV live for YouTube tinipa amateur show YouTube by Grace TV yeah live for YouTube to answer show right let's watch okay I'm say the business is so so apemo for yes adom ba jo me di Grace okay I'm very fan of the oh me feel Kumasi aya ankro no aya a business for say oh aya kama pa luma yas kama amaya do matare kama you na okada che oh ni ameka che buja fo ni say luma yas ye luma ye ene enti lo nte ye no ene omra na ye luma ye luma yas so ye guy you have to say for business across so I must say offer bonku obia edi dwa kakaka t-shirt outdoor and that number t-shirt oba abenya bi ato na okay mama me wo fai me mo fai na ye kasa ka oba boko ye oboko nyame adom ye de nyankopo asese yesu ya balu me ye ni bi na ye bedi dwa fitinu anajo ya bo mama de ache ye nto hwi o sa Yes, I'm on for some market. Oh, I'm on talking. I'm pumping. Yeah, behind one ajo. Ni pumping bi ama. Oh, ni paka krebi na ba. Okay. Ni paka krebi na ba. Market share down. Market rin ko so. Where dey na masa? Omo ma se no. Omo se dey. Nya manso ya. Enti na enim se be dey say. E kire enim se be dey say. E na akofo sa problem ni nyina ba. All that na koye. Anti ama nra na dwukoye be duro be 10 o'clock. Ebo be 12 nipa e be to omo no mu nyina asan akọ ye da ya na da ma de achi o ana ne ma de ba da sugu yi oh le ke ya ba ai ya mi tie masa yo ani akoso se wa rere no me kaka ni ashi wa se o me o be timenka ai na nkasa de fo en topa na se why was that wa na o de wa de say ye u japan na who was your friend on the Ebu sapeni ko hunwe. Eta ko so se wa na obaga na on hwe me. Na mesu ye nyina eta na chipa. Ai. Mi numba media pa no 0.5 tama na mo ton aduane ye da 0.5 mi fie 5 ye fa bia no 0.5 fotra ayiha wodi osane wodi coverage na no ansa kwan bi dam se e ho ne floor 0.5 mi hu ne once pe ana mini ni di nkomo ma hu ne ko ya ho no ni di obusa ye wo ho no mo se di aduma ne ye nyina ye pese ye ene bi si opeso ye soja bi si ope se oye police
But na me papa adwuma na artist no. Papa ni St. Anthony Asafu Labor. Oh, okay. And on me yes, I media art adwuma ne me there. Still no na me da so ye there. Printing press ye way. And one am da so ye there wo mensu ya fami Cristiano Ronaldo mi ti o da me ko. But Lumba obi a openi papa. Obi openi pa. Ana find ye ya na mdi ya da ne kura se na ho brase no. Ana se icham bi obeba ho bia no. Oba ba chicha to fene ni o maye de e maye de e wo ha. Enti se ya papa bibia to na ni a yentimi hwan kasa ye de ye ja wo no nko ama na ye de aye enti ya wo se ye nso ye be ye de ye beta na chi ba de ye bompa ye ho se na menje ne kra na onye de da che ne ye nso ye koto ani ye nso ye kasa ye nua ne nso ye enti ye sire nyankopon se o moa no na onje ne kra ntu ye maye. That's it. Amen. That's it. I am by when you wrap up the show. Nothing. Yes, and I am. Since I have by the Busia, you can't be a call near back until you wrap up the Nusu and Marafa Yakabia, and so more. And Chakra now a year no. Shots here, yes, reporter in Saka. I said, Statiano, we should need power now. Obia Abba in honor of Charles Kojofosu. Daddy Lumba, Sechireniba Kojofosu. The old door, it's the Nipan Abba. Daddy Lumba, and the Che Katana Bibia, Ayasubi, Bibia, and so I before. Okay, today, yet also, let us have a Yamaman sign. So we are here at the Heroes Park of Obara Sports Stadium for the final funeral rites of arguably the greatest Ghanaian musician of all time in the person of Charles Kojofosu, Daddy Lumba.